Opština Konjici je šumovito planinsko područje velike prirodne ljepote, čak i kada pada kiša. Prostire se s obje strane rijeke Neretve i graniči sa južnim regionom Bosne i Hercegovine. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Konjicu je živjelo oko 44.000 ljudi. Nešto više od polovine stanovništva izjasnilo se kao muslimani. Četvrtina stanovništva bili su Hrvati, a 15% bilo je Srba. Život u Konjicu izgledao je skladno. Politička struktura opštine Konjic je prije rata bila slična onoj u drugim opštinama Bosne i Hercegovine. U skupštini opštine dominirale su 3 glavne nacionalne stranke. Od 60 članova skupštine, 28 bilo je iz SDA, 14 iz HDZ-a i 9 iz SDS-a, a bilo je i predstavnika drugih manjih stranaka. U aprilu 1992. godine srpski predstavnici povukli su se iz vlasti, a redovni administrativni organi u Konjicu prestali su da funkcionišu. Funkcioneri muslimani i Hrvati tada formiraju privremeni krizni štab, da bi se nastavilo upravljanje nad opštinom. Srpski predstavnici s druge strane formiraju samozvanu srpsku opštinu Konjic. SDS je u saradnji sa Jugoslovenskom narodnom armijom u međuvremenu aktivno radila na naoružavanju srpskog stanovništva opštine i obučavanju paravojnih jedinica i milicija. Prema izjave vještaka tužilaštva suda u Hagu, SDS je podijelila oko 400 komada oružja Srbima u tom području. Već 1991. godine Konjic je bio uključen u područja na koja je HDZ u Bosni i Hercegovini polagala pravo kao dio Hrvatske zajednice Herceg Bosna, uprkos činjenici da Hrvati nisu tamo činili većinsko stanovništvo. Tako su u opštini do aprila 1992. godine osnovane i naoružane jedinice HVO-a. U Konjicu počele da pristižu i izbjeglice iz drugih dijelova zemlje, koji su preko planina i kroz šume donosili priče o ubijanju i etničkom čišćenju. Izvještaji o dolasku vojnika HOS-a u Konjic su izgleda još više pojačali atmosferu straha i panike. Srpsko stanovništvo počelo je da napušta grad i odlazi u sela sa većinskim srpskim stanovništvom. Do sredine aprila 1992. grad Konjic je potpuno opkoljen i odsječen i od Sarajeva i od Mostara. Naoružane srpske snage su postavile kontrolne punktove. U Konjicu počinje rat. 4. maja 1992. na grad Konjicu pale i prve granate, koje su po svemu sudeći ispalile snage Jugoslovenske narodne armije i druge srpske snage s obronaka Borašnice i Kisere. Granatiranje je do kraja rata bilo svakodnevno. Danas je Radio-televizija Srbija objavila poziv srpskom stanovništvu iz Konjica koje je izbjeglo da se vrati, inače će im sva imovina biti konfiscirana. To nije tačno, mislim, u tom pozivu, odnosno u jednom proglasu koji smo mi sačinili u našem štabu TO. Mi smo pozvali odmah drugoga dana sve Srbe da se vrati, jer su bez razloga otišli iz grada i svih ovih naselja koja su pretežno srpska, da se pridruže jedinicama TO, mada su oni prije toga izjasnili da oni neće da učestvuju na strani teritorijalne odbrane, ali će biti i pasivni, neće učestvovati kao i protivnici, međutim najavili su da su JNA pripadnici njihova braća. I sa tom zadnjim njihovom izjavom na zajedničkom sastanku Savjeta za bezbjednost oni su se drugi dan povukli na taj plato borci. Zaista crne vesti. Hrvatsko-muslimanske snage od sinoć su blokirale Donje selo kod Konjice i srpski narod drže u potpunom okruženju. Ubijeno je i ranjeno više Srba, a HOS-ovci i zelene beretke pretresaju kuće Srba i hapse sve na koje naiđu. Nekoliko kuća u selu je zapaljeno. U selu se nalazi veliki broj nezaštićene dece, žena i staraca. Čvrsto riješeni da oslobode svoj grad, branioci Konjica, TO i HVO primjerno uvezani planiraju i izvode akciju zauzimanja zabarikadirani i dobro naoružani srpskih sela.
Donje selo, Kuljani, Bjelovčina i Cerči. Južna i zapadna strana opštine Konjic time je oslobođena. Operacija traje 2 dana, od 20. do 22.5.1992. godine. Imamo prve žrtve, 2 borca su poginula. Pojavljuju se i prvi srpski i četnički zarobljenici, njih 200. Koja će ovlastiti za potpis zbog nekih hitnih stvari za napuštanje opštine Prijemca. Žrtve ratnih zločina, Srbi iz Konjica, danas u svoj bivši grad dolaze organizovano. Tribunal za ratne zločine iz Haga i Helsinški odbor Republike Srpske stanovnicima Konjica omogućili su da čuju istinu o zločinima u njihovom gradu. Čule su se priče, Bila je prva zauzeta vojarna JNA u Bosni i Hercegovini sa bogatim ratnim plijenom, opremom i ogromnim prostorom u kojoj se odmah ista ova grupa stacionira kao prva borbena grupa TO Konjica. Bob Reed, australski detektiv, u vrijeme istrage o zločinima počinjenim na području Konjica, bio je zamjenik šefa istražnog odjela u tužilaštvu tribunala i imao uvid u sve istrage koje je tužilaštvo provodilo. Grad Konjic u aprilu 1992. godine bio je okružen snagama bosanskih Srba. Kao rezultat vojnih operacija koje su se odvijale u ovoj opštini, uhapšen je veliki broj Srba. Bilo je potrebno mjesto za njihovo držanje. Vojnu kasarnu i skladište u Čelebićima Jugoslovenska narodna armija mirno je predala lokalnim vlastima. Kontrolu nad kasarnom u aprilu preuzimaju teritorijalna odbrana i policija. Važno je napomenuti da za razliku od drugih logora koji su zabilježeni u Bosni i Hercegovini, kasarna i skladište u Čelebićima nisu imali samo tu namjenu. U kasarni su boravile i jedinice policije, ali i Hrvatskog vijeća obrane. Postojao je jedan dio kompleksa koji je služio samo za držanje zatvorenika. Taj dio bio je odvojen i imao je posebno obezbjeđenje. Kasarna Čelebići bila je locirana u okviru istoimenog sela i obuhvatala je područje od oko 50.000 kvadratnih metara. Pruga je prolazila kroz sredinu kasarne. Istraga je pokazala i dokazano je izvan razumne sumnje da su prvi zatvorenici dovedeni u logor u aprilu 1992. godine. Ostali su dovedeni između aprila i decembra te iste godine. Mnogi svjedoci, to jest svi svjedoci koji su bili zatvoreni u kampu, svjedočili su da su po dolasku bili poredani u zid na ulazu te da su morali predati sve što su imali. Također su svjedočili da su ih po dolasku tukli vojnici i stražari. Ovo nije bila rijetkost u Bosni i Hercegovini u to vrijeme. Ipak nemojmo se pretvarati da se to ovdje nije desilo. Desilo se i ponavljalo se. Neki od zločina u drugim dijelovima zemlje bili su masovniji od ovoga. Ali ipak zločin je zabilježen i u Konjicu. Ovdje se desilo isto što se desilo i u Prijedoru, Foči ili Šamcu. Potpuno iste stvari dešavale su se u logoru Čelebići. Ljudi su dovezeni autobusima i kamionima, nakon toga bivali su pretučeni, njihova imovina je ukradena. Zatvoriti nekoga nije zločin, ali je zločin ukoliko se prema zatvorenicima ne postupa ispravno. Naša istraga je ustanovila, a suđenje je izvan svake razumne sumnje potvrdilo da se u ovom logoru između aprila i decembra 1992. godine desio ratni zločin. Between April and December of 1992. The military commission that was set up to carry out some of these interrogations. Vojna komisija bosanskih vlasti, koja je uspostavljena da ispita neke od zatvorenika, svoj posao shvatila je ozbiljno. Željeli su zatvorenike podijeliti u kategorije. Jedna od kategorija su i zatvorenici koji su trebali odmah biti oslobođeni jer su dovedeni bez konkretnog razloga. Oni nisu bili vojnici. Oni su bili nevini civili uhvaćeni u vihoru rata i trebali su prema mišljenju komisije biti i oslobođeni. Vojna komisija je bila užasnuta onim što su vidjeli za vrijeme mjesec dana svoga rada. Ovaj logor osnovan je u aprilu 1992. godine i bio je otvoren do decembra iste godine, kada su svi zatvorenici ili pušteni ili prebačeni na druga mjesta,
poput dvorane Musala u Konjicu. Komisija je radila samo mjesec dana i bili su užasnuti onim što su vidjeli. Nakon mjesec dana napisali su pismo kojim su sami sebe razvlastili da više ne rade u logoru Čelebići. To je bio rezultat njihovih saznanja o teroru nad zatvorenicima, o čemu su podatke skupili tokom njihovog ispitivanja. When detainees would come before them for interrogation. Fear of terror was created by Magda Karagyanakis bila je član tima pravnih savjetnika sudija pretresnog vijeća koje je vodilo postupak u predmetu Čelebići. Teror je kreiran maltretiranjima zatvorenika, ubistvima, premlaćivanjima i mučenjima. U svakom momentu svaki zatvorenik mogao je postati žrtve iživljavanja i mučenja. Na to se odnosi mišljenje suda koje kaže da je element ovakvog terora u stvari i neljudsko postupanje prema ljudima. Sudsko vijeće utvrdilo je da se najmanje u jednom slučaju desilo da zatvorenici nisu dobili ni hranu ni vodu. Utvrđeno je da zatvorenici nisu mogli doći do vode. Postojala je tačno određena količina vode koju je zatvorenik mogao dobiti. Onemogućavanje pristupa vodi bila je svjesna i namjerna politika logorskih vlasti. Vode je bilo dovoljno, ali vlasti jednostavno nisu željele da je daju zatvorenicima u dovoljnoj količini. That is, there was water there, but the prison camp authorities was not giving it to the detainees. Sudsko vijeće je od nekoliko doktora čulo da im nije bilo dozvoljeno da zatvorenicima pružaju medicinsku pomoć. To je još jedan primjer neljudskog postupanja. I sanitarne i spavaće prostorije bile su neadekvatne. Sudije su zaključile da su zatvorenici ovog logora živjeli ispod granice ljudskog dostojanstva i u neljudskim uslovima. John Hocking danas obavlja dužnost zamjenika sekretara tribunala. Odigrao je ključnu ulogu u formulisanju presude u predmetu Čelebići kao viši pravni savjetnik sudskog vijeća. U tom kampu bilo je zatvoreno oko 500 ljudi. Svakodnevno su bili ubijani, prebijani, silovani i mučeni. Bilo im je užasno preživljavati takve dane. Taj kontekst u kojem nisu znali da li će upravo oni biti sljedeća žrtva nekog od užasnih načina mučenja. Hangar 6 je imao kapacitet da primi veliki broj zatvorenika. U jednom trenutku u njemu je držano oko 240 ljudi. Zatvorenici su sjedili na podu i nisu se smjeli pomjerati. Rijetko, zaista rijetko bi ih puštali u toalet. Tom riječju se u današnjem vremenu u stvari ne bi ni mogao nazvati način na koji su zatvorenici ispunjavali fiziološke potrebe. Većina ovih zločina desila se do avgusta 1992. godine. To je vrijeme ljeta, a hangar je izgrađen od metala. Tokom dana postojalo je neizdrživo vruće, ali zatvorenicima nije bilo dozvoljeno da se pomjere sa poda hangara. Nije bilo dovoljno vode. Higijenski uslovi u ovom hangaru bili su slabi. Patnja koju su u vrijeme najžešćeg ljeta prošli ljudi iz ovog hangara teško se može i zamisliti. Drugo područje bio je tunel 9. Mnogi zatvorenici su tu proveli različito vrijeme. U jednom trenutku tu je bilo zatvoreno 80 ljudi. Nije postojala ventilacija, nije bilo ćebadi. Spavali su na betonskom podu, u istom položaju u kojem su sjedili. Tunel se spušta naniže do metalnih vrata. Na tom mjestu su zatvorenici vršili nuždu. Često im nisu dozvoljavali da zbog toga izlaze iz tunela. Govorimo o 1992. godini, kraju 20. vijeka. Vijeka u kojem bi trebala postojati civilizovana društva. U isto vrijeme ovdje se ljudi tretiraju kao životinje. And people are being treated like animals in that particular area. Now, Čelebići was chosen mainly because Čelebići su izabrani uglavnom jer smo imali na raspolaganju mnoga mjesta gdje smo mogli naći dokaze, svjedoke. Optužbe su uglavnom dolazile od organizacije Human Rights Watch i par drugih organizacija. Istraga nije nikakva magija ili nauka. To je prilično jednostavan proces. Slijedite činjenice. Tipovi dokaza koje pokušavate naći u svakoj istrazi su dokazi eksperata, svjedočenje očevidaca,
istraga mjesta zločina, dokumentirani dokazi, svjedočenje ljudi upletenih u događaj, a koji su u mogućnosti da daju dokaze. Šta smo uradili? Znali smo za par koji je živio u Čikagu i istražitelji su ih zamolili za pomoć. Došli smo do jedne osobe koja nosi to ime u Čikagu, ali ta osoba nije bila zatvorena u Čelebićima. Ipak njen rođak jeste. Kada pronađete prvog svjedoka, on vam da još 2 svjedoka. Nakon toga dobijete 4 i istraga je već u toku. Upravo to se desilo i u ovoj istrazi. Bili smo u mogućnosti da identifikujemo svjedoke, a većina intervjua u prvoj fazi je urađena u Americi i Kanadi. Krajem 1994. zatim 1995. ali i u prvom dijelu 1996. godine imali smo ogroman problem jer nismo dobili pristup u Republici Srpskoj i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Pristup u Republici Srpskoj nismo imali sve do februara 1996. godine, kada smo otišli u Prijedor. Svjedoci su otišli u Republiku Srpsku ili u Saveznu Republiku Jugoslaviju i svaki put kada smo pokušavali da dođemo do njih kroz asocijacije ili vladine organizacije, bilo bi nam rečeno, vi ne postojite, nećete intervjuisati svjedoke. Ali to su vaši ljudi, pitali bismo. Vaši ljudi su žrtve zločina, Srbi. Zašto nam ne dopuštate da kontaktiramo? Svaki put bi odbili. Nije bilo mnogo dokumenata koji govore o konkretnim zločinima u logoru Čelebići, ali je postojao jedan konkretan dokument za koji ja smatram da je vrlo važan i da govori mnogo. To je bio dokument Vojne istražne komisije u kojem su oni napisali svoje ostavke zbog zločina, mučenja i ponašanja vojnika u logoru. Tu stoji da ne vjeruju da više mogu raditi taj posao i to zbog etičke i profesionalne odgovornosti. U osnovi to je bila kolektivna ostavka, no također su napisali da su zločini koji su počinjeni bili strašni i brutalni i da treba nešto učiniti. Dokument se pojavio na sudu i sudije su imale priliku da pročitaju i analiziraju. Vjerujem da je taj dokument imao veliki utjecaj na sudsko vijeće. Iz ovog vojnog dokumenta koji smo koristili, jedan od članova komisije odlučio je da dođe na sud, gdje je rekao tačno šta je vidio za vrijeme dok je radio kao istražitelj ljudi zatvorenih u kampu. Govorio je o ozljedama zatvorenika, teroru kojim su bili podvrgnuti, što je dovelo da i on sa ostalim članovima komisije podnese ostavku. Kao rezultat istrage, kao rezultat razgovora sa očevicima, stručnjacima i istraživanja mjesta zločina, bili smo u mogućnosti da optužimo Zejnila Delalića, Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu. Što se tiče Delalića, Mucića i Delića, tužilaštvo ih je optuživalo da su bili na poziciji moći i da su propustili da protiv počinjenih zločina budu preduzete konkretne i razumne mjere, te da kazne počinioce. Počinioce sljedećih zločina, ubistvo najmanje 14 zatvorenika, najmanje 7 slučajeva mučenja, uključujući i 2 silovanja, najmanje 5 slučajeva uzrokovane teške patnje i ozbiljnih povreda, najmanje 3 slučaja neljudskog postupanja, uključujući tjeranje muškaraca na međusobni felaciju i nezakonito zatvaranje i držanje ljudi u nehumanim uslovima. Mucić je također optužen kao pojedinac da je oduzeo imovinu zatvorenika. To se odnosi na krađu novca, satova ili drugih vrijednih predmeta. Vlastima Bosne i Hercegovine proslijeđeni su nalozi za hapšenje Delića i Landže. Saznali smo da je Delalić u Minhenu u Njemačkoj, a Mucić u Beču u Austriji. Priložili smo takozvani zahtjev za pravilo 40, u kojem tužilac od vlada zahtjeva hitno hapšenje na osnovu navoda optužnice. Tužilac Goldstone je podnio taj zahtjev, a 18. marta 1996. godine obojica optuženih u Minhenu i Beču su uhapšeni. 9. aprila 1996. u tribunal je transportovan Mucić, dok je Delalić prebačen 8. maja.
1. juna 1996. Delića i Landžu predale su vlasti Bosne i Hercegovine i oni su stigli u tribunal. When were you appointed administrator by Zdravko? Kada te je Zdravko Mucić imenovao 27.7. Vast area of evidence that we would collect as investigators. Zadnja etapa u prikupljanju dokaza je intervju sa optuženim. Kao istražitelj uvijek volim da razgovaram sa optuženim ili osumnjičenim. U tom razgovoru možete dobiti i puno priznanje koje će se kasnije koristiti na sudu. Isto tako, ukoliko pažljivo bilježite podatke iz intervjua sa optuženim, čak i ako on govori laži, kao što se desilo sa jednim od optuženih u ovom slučaju, onda je na istražitelju da na terenu potvrdi da su to laži i kaže da je to što on govori nemoguće iz ovog ili onog razloga. U slučaju Čelebići, to smo mogli uraditi u mnogim oblastima. In a number of areas. The trial judgment also gave the tribunal the first conviction. Presuda sa ovog suđenja donijela je i prvu tribunalovu presudu za silovanje kao mučenje. U presudi stoji da nema sumnje da su se silovanja i redovna mučenja dešavala. A kada ste otišli u ovu drugu prostoriju gdje je bilo 5 kreveta, ko je sa vama otišao u tu drugu prostoriju? Taj čovjek sa štakom, nisam znala tada ko je. I otišao je taj mali Džajić, vozač, i neki Ilije Ćosić, ili nisam sigurna, neki iz Idbra momak, dosta je bio napredan, rumen. Tad, poslije sam ga vidjela da je u vojnoj policiji bio. I ušli smo naš 4 u tu sobu i pošto je ovaj što je nosio štaku rekao mi da se skidam, nisam mogla shvatiti šta hoće, mislila sam jednostavno da će me da tuče. Pošto je imao palicu, uza se, uglavnom u uniformi je bio, onda mi je naredio da se skidam, ja to nisam mogla, onako sam stala, ne znajući šta će da mi se desi. Da je on počeo da mi zbuli sa mene, tako da mi je skinuo. Bilo je pantalone, sukna, ulaop čarape i gaćice. Gospođa Čečez, nažalost, nije jedina koju je Hazim Delić silovao u logoru Čelebići. Delić je također optužen za silovanje gospođe Antić. Kada su obje žrtve svjedočile na suđenju, činile su to otvoreno i to pred čovjekom koji ih je zlostavljao u logoru. Možete samo zamisliti koliko teško im je to palo, ali svjedočile su na vrlo ubjedljiv i snažan način i sudije su povjerovale njihovim svjedočenjima. Rekao je da su četnici krivi za sve što se dešavalo. Počeo je da mi psuje četničku majku. Rekao mi je da ako ne uradim što god traži od mene, da će me poslati u Grude, gdje je hrvatski logor, ili će me inače ubiti. Počela sam da plačem. A on mi je naredio da skinem odjeću. Stalno sam molila i plakala i molila ga da me ne dira, pošto sam bolesna žena. Ali uzalud. Sudsko vijeće utvrdilo je da ju je Delić silovao 3 puta. Sudije su kao svrhu ovog silovanja navele da se željelo zastrašiti i kazniti gospođu Antić, a prvo silovanje koristilo se i da bi se skupile informacije. Koliko je dugo sve to trajalo, približno? Ne znam koliko dugo. Meni je izgledalo jako dugo. Ne znam. Tužilaštvo je imalo svjedoka koji je čuo glas Hazima Delića, a koji je dolazio izvan hangara. Delić je tada u nekoliko navrata izdavao naređenja da se prestane sa premlaćivanjem. Tako, bilo je noć, uglavnom da li je bio 1 sat, 12 ili 2, stvarno ne znam, uglavnom noć je bila.
Izveo je Željka, lično on ga je prozvao i mi smo čuli kad je već bio izveden, čuli smo kako jauče, kako vrišti, kako ovo, kako ono. Međutim, ujutru kad su nas izveli da idemo u WC, Željko Milošević je bio iza vrata, mrtav, ležao. Mi smo ga vidjeli kad smo prolazili u WC. Miko Đorđić, it was claimed by the prosecution. Prema podacima tužilaštva, Mirka Đorđića je mučio i maltretirao Esad Landžo. Ovo uključuje premlaćivanje bejzbol palicom, tjeranje na sklekove i prislanjanje užarene metalne pincete na njegov jezik i uši. Hot metal pincers on his tongue and ears. Ovako, Šepo Gotovac je doveden nekoliko dana poslije mog dolaska u logor. Jedan dan su ga pod udarcima ubacili kroz vrat, otvorila su se vrata, ubačen je taj starac u zatvor. Tada sam vidio Azima Delića iz Zengu. Rečeno mu je da bačen je tu pored mene da sjedne i Azim Delić je rekao da je on u toku Drugog svjetskog rata ubio dvojicu muslimana i zakopao ih na toj lokaciji gdje je tada bio taj logor. I rekao mu da se ne nada da će izaći živ. On se pokušavao da se brani riječima da on nije nikad nikog ubio i tako, čak je i nama, ostalim zatvorenicima, dobacivao takve neke rečenice poslije kad su oni zatvorili vrata. Tu večer je Šepo Gotovac je bio tučen u 2 navrata. Prvo je tu večer izveden i tučen je dosta dugo. Čuli smo krike za pomaganja i tad u stvari nije bio uvijen, vraćen je. Da bi, ja mislim, sljedeću večer, on je još ležao sav onako izubijan, ponovo bio prozvan napolje, predvečer, sjećam se Zenge, sjećam se Ese Landže, da je ušao u hangar, mislim da je Delić bio vani negdje kod vrata i on nije htio da izađe, branio se, naredili su drugoj dvojici zatvorenika da mu pomognu da ustane, da ga izguraju napolje. I su sjedili tu do vrata. Kada je izašao, to je bilo negdje neposredno u mojoj blizini, blizu hangara. Počeli su da ga tuku po udarcima, po broju udaraca, po pokretima i svemu ono što se čulo. Bila je to veća grupa ljudi. Bilo je više ljudi. Nevjerojatno je bilo koliko je oni su ga, ili se možda meni činilo da ga tuku čitavu vječnost. Kao da su se već i možda umorili od toga i u jednom trenutku je, mislim da je Zenga rekao nešto kao pusti ga meni. I tad su se začuli udarci samo jednog čovjeka, teški udarci, nekom batinom ili nečim po tijelu. I poslije nekog vremena, poslije vrlo kratkog vremena, mi koji smo sjedili tu blizu, čuli smo da više se čuju samo u stvari udarci po tijelu, da nema više nikakvog ni otpora, ni zapomaganja, ni javukanja. Nema više ništa. Poslije nekog vremena je neko je ušao, pozvao te momke koji su sjedili zatvorenike koji su sjedili pored vrata. Naredili su da izađu i unesu Šepino tijelo. Oni su to normalno morali uraditi. Unijeli su ga. Ušao je Landžo Eso i rekao, ako mu neko skine ovaj bedž sa čela, a on je u stvari na njegovom čelu, probušio je njegovo čelo i zakačio mu bedž Srpske demokratske stranke. Kaže, ako mu neko skine ovaj bedž sa čela, ja ću ga lično ubiti.
tokom noći sam ja otišao, sa mnom je bilo još, mislim, 3-4 stražara. Ja sam prozvao tu osobu tamo da izađe iz hangara, pošto je meni izdato naređenje. Ja sam morao da i raportiram poslije toga šta je se desilo, da li je naređenje izvršeno. Tako da sam ja prozvao osobu iz hangara. Izveli smo je i nas 5, ja mislim da je bilo, se udarali tu osobu nogama, neko udarao puškom. Znate, bilo je mrak, pa je teško bilo vidjeti u mraku, a posebno taj dio nije imao svjetla. I onda se dešavalo da jedan drugog udarite. Nakon nekih pola sata ja sam opet vratio tu osobu. Znam da je bilo živa dok sam vratio. Otišao sam nazad, rekao gospodinu Deliću da je naredba izvršena. Ujutru sam saznao da je taj čovjek mrtav. Ne, znate, moram ovo da kažem. Mi kad smo dobivali naredbe da se izvrši nešto, neko obetinjanje ili bilo šta, postala je jasna naredba da se zatvornici u bilo kojem slučaju, da li se radi o prebijanju na smrt ili prebijanju samo tako, da se ne smije udarati u glavu, da se ne vide ožiljci po glavi, znači da se ne vide modrice ili nešto. Znači nije bilo nikakve mogućnosti, nije postala nikakva mogućnost da se nešto uradi na glavi. Ni u kojem slučaju. Tako da se sve povrede nanosile pod donjem, po tijelu dole. Ne znam zašto je tako rečeno, ali tako nam je rečeno i svaki se pridržavao ti naredbi. Onoliko koliko je. Did you place an SDS? Da li ste vi stavili badge SDS-a na glavu gospodina Gotovca ili ste vidjeli nekoga drugog da je stavio tamo? Ja lično nisam. Znate, sve je moguće, to je mrak, imate 5-6 ljudi koji udaraju, moguće je da je neko stavio, da mu je kleknuo, da mu je sve, ja to ne znam i ne mogu tvrditi. Ja samo znam da ja lično nisam. A da li je neko drugi, to stvarno ne znam. Moguće, postoji mogućnost. Postoji mogućnost za sve. Ja to ne znam stvarno. Ja znam da ja nisam. Lanzo was charged with Lanđo je optužen da je tjerao 2 brata na oralni seks i proglašen je krivim za to. Slušanje ovakvih vrsta svjedočenja je strašno teško i veoma je teško za razumjeti kako se neko prema ljudima tako može ponašati. Can you tell the trial chamber? Pitanje, možete li reći pretresnom vijeću čega se sjećate u vezi sa Spasojem Miljevićem? Mnogi stvari. On je bio pretučen u više navrata od strane raznih osoba. Bio sam očevidac kad ga pretukla 3 pripadnika HOS-a. Bar je jedan od njih imao oznaku HOS-a na rukavu. Ova druga dvojica nisu imali oznaka i dolazili su iz Mostara. Tad su pretukli posebno Spasu, pošto je on bio u rezervistima bivše JNA, koji su u to vrijeme razarali Mostar 1991. Oni su ga pretukli, pretučen je par puta od drugih stražara. Ja sam ga jednom udario zato što je otimao hranu od starijih zatvornika. I jednom sam ga opržio. Mislim po nogama da je se radi. Pa sljedeće moje, kako da kažem, duel sa Lanđom je bio kada me negdje u sredinom 7. mjeseca došao do moga mjesta, digao me i usput je rekao ovim ostalim zatvornicima, sad ćete vidjeti šta će od njega da ostane. Ja sam mislio da će me da ubije, međutim doveo me do pred izlaz, nismo izašli vanjeve u izlaz, pred vrata u ćošak, naredio me da kleknem na koljena. Ja sam kleknuo, zapalio je, prosuo je benzin, vidio sam na bočica za upaljače, prosuo je, zapalio je, izvadio je neke one medicinske picete, počeo je da grije. Pitao me gdje je Mića. Ja u tom momentu nisam znao o kojem Mići je riječ. Te kasnije sam kopčao o kojem Mići me pita, ja sam odgovarao da ne znam. Kada je dovoljno ugrijao te picete, počeo je da me prži
naredio me da zinem, ja sam zinuo, da ispazim jezik. Ispazio se jezik, on je počeo da prži, doživljavao sam strahovite bolove, pržio je jezik, tako da mi je kasnije bio kao stano štilja, usne po nosu, da bi u jednom momentu počeo i uho. On the issue of unlawful confinement of civilians, I'll just Što se tiče nezakonitog zatvaranja civila, Mucić je proglašen krivim jer je bio komandant logora i imao je odgovornost da utvrdi da li je bilo razloga za zatvaranje tih ljudi. Pošto to nije učinio, proglašen je krivim i za taj zločin. Norman Farrell, pravnik tužilaštva, pripremao je žalbu optužbe u predmetu Čelebići kao viši zastupnik optužbe u žalbenom postupku. Mr. Mucić was convicted as being the commander in the camp. Gospodin Mucić osuđen je kao komandant logora, jer je on bio odgovoran za ponašanje čuvara Lanđe i Delića. Također je kao komandant logora bio odgovoran za uslove u njemu. And he was responsible as the superior or the commander for the conditions of the camp. Let the three accused stand. The trial chamber therefore sentences the three accused as follows: Zdravko Mucic to 9 years imprisonment, Hazim Delic to 18 years imprisonment, and Isad Lanso to 15 years imprisonment. The period of time the accused have spent in the custody of the tribunal shall be deducted from the sentences. The court will rise. All rise. Veuillez vous lever. When Mr. Delalic became the head of tactical group 1, Kada je gospodin Delalić postao komandant taktičke grupe 1, data mu je odgovornost za institucije koje su se nalazile u okviru logora. U julu 1993. godine Delalić je postao šef vojne formacije taktičke grupe 1. Ovo imenovanje došlo je iz nadređene komande u Sarajevu. Sudsko vijeće je prihvatilo i zaključilo da je gospodin Delalić postao komandant taktičke grupe 1, ali su isto tako tvrdili da je njegova jedinica korištena za borbena dejstva kako bi se pokušao probiti obruč oko Sarajeva. To nije bila vojna formacija odgovorna za logor. I tako, iako je bio regionalni vojni komandant, njegova odgovornost nije uključila logor u Čelebićima. His responsibility did not include the Celebići prison camp. Kao koordinatora prenijeti bilo kakve ovlasti. The prosecution, myself and other lawyers, took the case to the higher court. Tužilaštvo, a među njima ja i drugi advokati, žalilo se višoj instanci suda, žalbenom vijeću. Smatrali smo da postoje dokazi koji gospodina Delalića povezuju sa logorom u Čelebićima. Postojali su dokazi da je on oslobodio nekoliko ljudi iz tog logora. Sastajao se sa vojnom istražnom komisijom i o ispitivanjima nekih zatvorenika obavještavao nadležnu komandu u Sarajevu. Ti dokazi nalazili su se pred sudom, ali je sudsko vijeće zaključilo da je u mjesecima postojanja logora Čelebići zabilježeno samo 3-4 puta da je Delalić na neki način bio povezan sa zatvorenicima. To je dokazalo da je na neki način bio umješan u logor. Sudije su veoma pažljivo razmotrile dokaze i rekle da se ne može dokazati izvan razumne sumnje da je Delalić bio odgovoran za dešavanje u logoru. Prilikom žalbe pokušali smo da ukažemo na dokaze, a taj sud u kojem je 5 sudija razmotrio je dokaze i stao iza presude svojih kolega sa niže razine suđenja. Prema njihovom mišljenju potrebni su neoborivi dokazi da bi se neko osudio za ovakvu vrstu zločina. Ali tužilaštvo, među kojima i ja, nije uspjelo skupiti te dokaze da bi demonstriralo da je u vrijeme postojanja logora Čelebići Delalić bio nadležan za njega. Mr. Delalić, will you please stand up? With respect to the first accused, Delalić,
counts 13 and 14, not guilty of a grave breach of the Geneva Conventions of 1949, counts 33 and 34, not guilty, not guilty, not guilty, not guilty, not guilty, not guilty. Mr. Delalich, you may now sit down. Perhaps if we were starting the investigations again today, Možda kada bismo danas počinjali istragu, neke stvari bi napredovale u ovih 10 godina. Možda bismo bili u mogućnosti dobiti dokaze protiv najodgovornijih, ali 1994., 95., 96., pa čak do 98. teško je bilo istraživati. Nismo imali pristup dokumentima, nismo imali pristup svjedocima, nismo imali mnogo očevidaca ili insajdera, dok je danas drugačije. Ako pogledate kako danas radimo, primijetit ćete da na raspolaganju imamo mnogo arhiva u bivšoj Jugoslaviji, od Hrvatske, Bosne i Hercegovine preko Kosova, čak i u Beogradu dobijamo pristup informacijama. Ali ponavljam, u ovim regijama gdje će na istraživanjima raditi domaće sudije i tužioci, bit ćemo u mogućnosti da im pomognemo. Ako dobijemo dokumentaciju, predaćemo je domaćim vlastima. Ne sjećam se tačno godine u kojoj se desila promjena u politici tužilaštva. To se desilo zbog odluke Vijeća sigurnosti da tribunal treba svoj mandat da privodi kraju. Glavna tužiteljica je odlučila da će goniti samo optužene višeg ranga. There may be other matters, and there certainly may be other allegations. Možda postoje podaci o drugim zločinima u regiji Konjic, možda čak i zločini u logoru Čelebići koje nismo mogli da dokažemo. Također prepoznajemo da je to pitanje koje se najviše tiče žrtava, a zatim i pripadnika konjičkih vlasti. Lideri u ovoj zajednici odgovorni su da osiguraju ne samo da se ovo ne ponovi, nego da prihvate i odgovornosti koju smo vam mi sa tribunala donijeli. U ovom trenutku mislim da je fair reći da su na potezu lokalne vlasti, da slijede svaki drugi navodni zločin. Postoje dokumenti koji su poslati u Haag, mnogi od njih su vraćeni i sada su u odgovornosti lokalnih vlasti, uključujući kantonalni sud u Mostaru ili, ako je neophodno, sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu.